tukumulita wageni ino service ino yitu ya Gikuyu tugithie na mbere mugwati haria hamwagiriire tugiuga ati tutiri na mehia ni kweheria tukwihenia atutiri na uhoro wa mathaini witu no tugiuga mehia maitu ndi wa kwihoko na ni mwagiriru wa gutukiria mehia maitu igiatutiri maundu maria mothe maitu matari maothi ni undu ucio thathaĩ Jehova mwigemeti na ũgemuria wa ũtheru kĩmũtuĩke na mwĩmbere yake kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩtũkũra handũ aingĩ atĩ twĩmenyagĩre mehia maitũ maingĩ na maganu maitũ tũmombũrage na atĩ tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mũnene hinya wothe ithuĩ itũ wa igũrũ no nĩ wega tũmombũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie na ningĩ na ngoro iria iheraga na igũrũmagĩrĩra nĩgetha tuone kwehera mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake na nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka na gũgĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tũmbũragĩre Ngai mehia maitũ tũnyihĩtie hĩndĩ ciothe no makĩria nĩ kwagĩrĩire tuĩka wĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make na kũmũgoca mũno ta ũrĩa kwagĩrĩire ningĩ gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno ningĩ kũmũga maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ na nĩ ũndũ wa maroho maitũ nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuothe mũrĩ haha tuge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ tuge ũũ ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩtha mũno nĩ kwĩhĩtia twĩtĩtie njĩra yaku tũgaturua ta mbũri ciũrĩte nĩ tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio nĩ twĩhĩtie maathani maku matheru tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na twĩkĩte marĩa tutagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ngoro citũ itina handũ itarwarĩte no rĩrĩ Mwathani tũiguĩre tha ithuĩ ehia nyomarĩku Ngai kĩrĩa arĩa othe mekũmbũra mehia mao arĩa maheretwo cokie kũrĩ we o ta ũrĩa andũ na ũhoro wa Jesũ Kristo Mwathani witũ na ningĩ ithe witũ wĩtha mũno tondũ wake ĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo asiyependa mwenye dhambi afe ila uache uovu wake awe na uzima, naye amewapa wahudumu wake mamlaka na amri wanene kwa uwezo kwa watu wake wanaotubu na kufira na ondoleo la dhambi zao. Yeye huwasamehe na kuwaghufira wote watubao kwa kweli na kuamini Injili yake takatifu. Basi tumuombe atupe toba ya kweli na Roho wake Mtakatifu ili mambo tunayotenda sasa yampendeze na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi na matakatifu na mwisho tufikie furaha yake ya milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ndio guru mwaki wako uke orendetwe nurika mubukundi otarika mubuku iguru tio mugicu cia gutigana na otware mehia maitu otaithitware arĩa matũihagia arĩ watware magerio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kuoco tene na tene. Amen. Mwathani tũmũraĩ mũromo citũ Ngai wa gũtũhonokia ithe witũ arogocwo ona Mũriũ na Roho Mũtheru tuthome thaburio ya Venite twĩ hamwe. Ũkani tũinĩre Jehova tũkenete twanĩrĩre ihiga rĩa gũtũhonokia nĩtũthiĩ tũrũgame mbere ya Jehova tũmũgathe twamũnĩrĩre na thaburi tũkenete nĩ ũndũ Jehova nĩwe Ngai mũnene na nĩwe mũthamaki mũnene gũkĩra ngai ciothe. Ciana ciothe imoko-inĩ make onaguo hinya wa irima nĩ wake. Iria rĩnene nĩ rĩake na nĩwe warĩũmbire moko make nĩmo mombire thĩ ĩno. Ũkani tũmũhoe tũmũinamĩrĩre na tũturĩrie ndu Jehova Mũtũũmbi nĩ ũndũ Jehova witũ na ithuĩ tũrĩ andũ a rũũru rwake na tũrĩ mbũri cia guoko gwake. Ũmũthĩ mũngĩigua mũgambo wake tigai kũũmia ngoro cianyu o ta ũrĩa mekire kũu Meriba o kũu Masa werũ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa maithe manyu mangeririe ningĩ makĩnguĩria na makĩona wĩra wakwa. Ngĩigua ũũru nĩ ũndũ wa rũciaro rũrũ mĩaka 40 ngĩkiuga aya nĩ andũ mahĩtagia ngoro-inĩ ciao
na matiũĩ njĩra ciakwa. Nĩ ũndũ ũcio ngĩĩta ndakarĩte ngiuga, matigatoonya kĩhurũko-inĩ gĩakwa. Ithe witũ arogocwo, o na Mũriũ, o na Roho Mũtheru, o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria, na ũrĩa gũtariĩ rĩu, na ũrĩa ũgatuĩka hingo ciothe, tene na tene. Amen. Tuikare thĩ tũthome ithomo rĩa mbere. Ithomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Zaburi ya 133 na nĩ namba 747. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga, nĩ ũhoro mwega atĩa, ona wĩ gĩkeno atĩa, andũ arĩa marĩ ũmwe, andũ arĩa marĩ amwe gũikarania o maiguaine, no ta maguta mathaka me mũtwe makinyũrũrũkania na nderu, o nderu ya Harũni, magakinyũrũrũka nginya ngingo-inĩ o ya kanjũ yake. Ningĩ nĩ ta irera rĩa Erimoni rĩrĩa rĩgũagĩra irĩma cia Zayuni, amu nĩkuo Jehova athanĩire kĩrathimo, na nĩkĩo muoyo wa tene na tene. Mwathani ararĩme ciugo ciake. Thank you kũrĩ Ngai. Tũrũgame na igũrũ tuine rwĩmbo namba 475 475 ndambararia moko makwa. Ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩroima Akolosai mũrango wa 3 kwambĩrĩria kamũhari ga 18
nginya ka 25 na nĩ ngũthoma. Inyuĩ atumia-rĩ, andĩkagĩrai athuri anyu o ta ũrĩa kwagĩrĩire andũ arĩa maikaraga thĩinĩ wa Mwathani. Na inyuĩ athuri-rĩ, endagai atumia anyu na tigagai kũmakũũma. O na inyuĩ ciana, iguagai aciari anyu maũndũ-inĩ mothe, nĩ ũndũ ũguo nĩguo ũkenagia Mwathani. Na inyuĩ maithe-rĩ, tigagai kũrakaria ciana cianyu, mũtigatũme igĩe na kĩnyiria. Na inyuĩ ngombo-rĩ, athĩkagagai maũndũ-inĩ mothe nĩ aathani arĩa mamwathaga ũhoro-inĩ wa mwĩrĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mekũmũrora na maitho o ta mũgwĩcukumithania nao, no makĩria mathikagĩrĩriei mũtarĩ na ũhinga ngoro, mũgĩtigagĩra Mwathani. Na rĩrĩ, ũndũ o wothe mũgwĩka-rĩ, wĩkagei na ngoro o ta arĩ wĩra wa Mwathani mũraruta, na ti wa andũ, mũkĩmenyaga atĩ nĩ Mwathani ũkũmũhe kĩrĩa mwĩrĩirwo, arĩkĩo igai rĩanyu, nĩ Mwathani Kristo mũtungatagĩra. Tondũ-rĩ, mũndũ ũrĩa wĩkaga ũũru nĩagathikĩrwo na ũũru o ta ũcio ekĩte, no gũtirĩ ũhoro wa gũtĩĩra andũ maũthĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ ngatho kwĩ Ngai, mwĩtĩkĩre tũrũgame tũrore mũtharaba, twĩtanĩre hamwe na Akristiano othe a thĩ yothe mbura maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai nĩ mwene hinya wothe, Mũngu wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ, waciarĩirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akinyarwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai nĩ mwene hinya wothe. Nĩakoima kũu, oke gũkũgacĩrithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũkathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoerwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo mũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩtũhoe Mwathani tũiguĩre tha. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, o ũrĩa wendete wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe mũthĩ ici cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ, o ta ithuĩ twehere matwehagia, na ndũgatware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ. Amen. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani rathima athani aitũ, umĩra na ũthingu ndungata ciaku. Mwathani honokia andũ aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Thara ya mũthenya, mũthenya wa kiumia wa ĩtano thutha wa mũthenya wa kũriũka. Mwathani we kĩhumo kĩa maũndũ marĩa mothe magĩrĩire, ĩtĩkĩra gũtũma atĩ ithuĩ ndungata ciaku ciĩnyihĩtie twĩciarie maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ ũndũ wa gwĩkĩrwo Roho waku Mũtheru. Ningĩ atĩ twĩkage maũndũ macio nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩwe, nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo arĩwe Mwathani witũ. Tũthiĩ na mbere tũhoe Ngai atũhe thayũ ĩrũmĩrĩire, Ngai atũhe thayũ wake. Ngai we kĩhumo gĩa thayũ, na wendaga andũ maiguane, nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira. Na ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo na hanini. Tũgĩtĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie rĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkwĩhoka kũgitĩrwo nĩwe. Tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa waku aitũ wothe, nĩ ũndũ wa hinya wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Tũhoe Ngai atũhe wega wake twĩ ngwatanĩro. Mwathani ithe witũ wa igũrũ, we Ngai mwene hinya wothe, nawe ũtugaga tene na tene, nawe tũtũũrĩte ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ. Ũtũgitĩre mũthenya waku mũnene, na ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ na ũrĩkũ mũthĩ ũyũ. No tũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩana, na ningĩ twĩkage marĩa
twagĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Amen. Rĩu tũkũrũgama na igũrũ. Yes, tukwamba kũhe mũndũ gwĩtwo Dorcas. Dorcas Nyakĩo no kũhoete rwĩmbo ahoire acoka thiĩ kwaya ya Kikuyu service. Tukwenda kwa praise and worship nigetha tuthie na mbere. Mwathani agocwo kanitha tũrũgamei tũinĩre Ngai. Wow.
wa ũgũthĩ ĩtĩkĩra gũtungana kanua gaku wĩre Ngai wagĩrĩire nĩguo gũtua matigari mũthenya wa ũgũthĩ ririkana ithuĩ ũrĩa marathiĩ na maĩ no nĩ Ngai wegũtuĩte matigari haleluya ĩtĩkĩra gũtungana kanua gaku wĩre Ngai nĩ mwĩhokeku rũciinĩ wa ũgũthĩ nĩagũtuĩte matigari nĩatuĩte mũciĩ waku matigari nĩatuĩte wanyu matigari ĩtĩkĩra gũthaitha Ngai ũmwĩre nĩ mwĩhokeku na nĩgũtuĩte rũciinĩ wa ũgũthĩ turamwĩra nĩagĩrĩire nĩwagĩrĩire Ngai wĩ mwĩhokeku Jehova tũraiga gũtirĩ ũngĩ tawe rũciinĩ wa ũgũthĩ Ire
wa matuine tukwenda kuhera menya mabũrũri mwathani tũgĩtongoria mũtongoria wa bũrũri Ngai ũmũrathime na ũmwĩke wega ona arĩa mamũrigicĩirie Ngai mũnyinyi wake ona arĩa maroraga maũndũ ma bũrũri Ngai witũ mwega tũrũgamĩte mbere yaku mwathani tũkĩhoera ndagĩtarĩ tũramenya nĩ magomete mwathani mwega na tũkamenya andũ aingĩ nĩ makuĩte mwathani na magathĩnĩka Ngai witũ mwega na nĩ mageretie kwaria mwathani na makaga kũiguithania Jehova mwega twahoya mwathani ũkĩrotuĩka wa gũikũrũka nĩgetha ũikare gatagatĩ nao mwathani mwega nĩgetha maiguithanie nĩgetha andũ aku matige gũthĩnĩka Ngai na nĩgetha macoke wĩra-inĩ witũ mwega Jehova Ngai kũgĩkorwo mwathani gũtirĩ na mbia Ngai witũ wa matu-inĩ we gũtũraga wĩ Jehova Jireh na nĩwe wa provider Ngai witũ mwega twakũhoya mwathani na magĩkorwo manyitĩte mbia icio mwathani warĩrie ngoro ciao nĩgetha macirekererie na nĩgetha ndagĩtarĩ mahote gũcoka wĩra na tondũ we nĩ wororagia ngoro cia andũ mwathani wororagie ngoro ya mũnene wa bũrũri na mandagĩtarĩ Ngai nĩgetha andũ aku matige gũthĩnĩka Jehova rũciinĩ rwega nĩtũkwenda kũhoera kanitha waku mũtheri Ngai witũ mwega nĩtũrona mwathani ndungata ciaku mwathani tũrĩathĩnĩka Jehova igĩtũhoera Ngai witũ wa matu-inĩ rũciinĩ rwega maikũrũkĩre roho waku mũtheru Ngai ũmahe hinya wa gũtũtungata mwathani mwega na ũmahe hinya mwathani wa gũthiĩ kũrĩa mwathani gũtangĩthiĩka Ngai witũ marathime na ũmeke wega Ngai witũ wa matu-inĩ tũkwenda kũhoera ciana ciitũ mwathani twĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tũraikarire nacio hĩndĩ ya holiday mwathani mwega na rĩu nĩ makaroka gũthiĩ cukuru ona makaroka gũthiĩ rũciũ na wiki-inĩ yothe Ngai witũ mwega Ngai witũ tũkwenda kũhoera aciari arĩa matarĩ na mbia ona arĩa menacio Ngai ũtuĩke wa kũmahe nĩgetha ciana ciothe cithiĩ cukuru mwathani mwega na nĩgetha mathome na nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩtuĩke ya kwagĩra Ngai witũ mwega thengiũ mwathani tondũ wa service ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai tũgĩthiĩ na mbere mwathani ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ ona tũkĩrĩkĩrĩria Ngai tũkiuma kanitha Ngai ũtithanie hamwe na ithuĩ the whole of this week Ngai witũ mwega atagoma na Sunday mwathani ũkoragwo ũcindĩga gũcokerera na thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo twahoya twetĩkia ona twacokeria ngatho. Praise the Lord. So Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Let us appreciate praise and worship. To project rũrĩmbo rũrĩa rwa matabibu ũrĩa wa ma nĩgetha tũrehe gĩcunjĩ gĩa 10 ũndũ ũmwe na ngatho iria twĩ nacio. Tũrũgame. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya utumishi wako
wakitii neno lako, wameleta fungu la 10 kwa madhabahu. Na tunakushukuru sana Yesu Kristo, kwa sababu Baba uishie milele. Wameleta si ati kwa sababu wako na nyingi kupita kiasi, bali ni kutii tu. Tunakuomba Bwana uwabariki, uwainue, uendelee kuwaongoza katika jina la Yesu Kristo. Mapato yao ikaendelee kuzidi in the name of Jesus Christ. Ili Baba Mwenyezi Mungu, wawe kila wakati wawe na jambo la kuja kukushukuru wanapokuletea fungu la 10 kwa madhabahu yako. Vile vile wale ambao wametuma moja kwa moja kwa akaunti yetu ya kanisa, tunaombea Bwana pia ukaweze kuwabariki na kuendelea kubariki kazi ya mikono yao, ili nao Baba Mfalme wajue ya kwamba fungu la 10 wamepeana, imepokelewa na imebarikiwa, na manufaa ya kupeana imewarudia Bwana. Twasema ni asante, twapokea fungu la 10 wameleta, na tunaibarikisha mbele zako, tunapobarikisha kazi itakayoenda kufanya, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Thank you. Now talking Dorcas nionekire ndakowe muhujia omwana agenda yakobo muneke kumwitete tani. Let's come over and make a presentation kindly. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina ni Dorcas Nyakio, nimeokoka, nitaimba, nitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nijitagwo Wadia Mureithi. Dorcas is my younger sister and she needs some backup. Dikiereria ide mohyo horo wamurata wakorire degiete na kamurigo akejera nikodeithia arata kwari thina munene na murigo wari murito ona nigene koirete na iyo tuitia jiganaga oye amurigo nikamehia oshomorata na kenezezo wakorire de mugwire oye murigo akejaora
kuona rwakinyaga mwiso vitatu nirenda kuigua ringi agekira bairo agathirukia kaseti uguo tukiri wa tene tukiugi mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Basi tuna furaha sana, tungependa kuwakaribisha wenye tuko hapa, Wangui, Jennifer Wangui, Kimani, alafu tuko na ndio huyo, umemsalimia, umeona salamu zake, umezipokea? Alafu tuko na evangelist wetu Michael Muvino. Muvino wajina wao. Hiyo hataki huyu mwanaume. Kwa hiyo tunashukuru sana, na kwa niaba ya archdeacon wetu hayuko pamoja nasi kama vile mnavyoona leo, ako Mother Church Kabete, lakini ametuachia salamu zake kwenu. Je, mmepokea salamu za archdeacon? Thank you so much. Kwa hivyo jioni tukumpigia report, tumwambia salamu tulipeana na mlipokea. Tumwambie aje mmemsalimia na mnampenda. Hiyo tunajua pia, tutamwambia hivyo. Asante sana. Tungependa kuuliza ikiwa kuna mgeni yoyote, isipokuwa wale wamekaa sana bila kuja, hatutawataja, lakini tumeona na tunafurahia sana. Kuna mgeni yoyote? Mwathani agocwo. Wewe sio mgeni, wewe ni mmoja wetu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Asante sana. Basi tujipigie makofi kwa sababu sisi sote ni watu wa hapa. Asante sana. Hata sisi tumekupokea mahali hapa mchungaji, manake imekuwa ni siku kadhaa hatujakuwa, lakini tunashukuru kwa ajili Mungu amekuwa pamoja na tumeona amekulinda na bado kibali chake kimekuwa juu yako. Tunashukuru sana, na pia tumekupokea ukitulisha katika neno la Bwana. Bwana akutendee mema. Leo tsoga na neno ngenga tegwe kigo kia gai tsinelo baba na babi wa kwetano maigire ne kuigwa mugapo. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea kuzungumzia kuhusu umoja katika familia, iwe ni familia yetu, zile familia Mungu ametupea kama wazazi, na tuko na watoto na wajukuu, wengine wako na wajukuu na vitukuu, ziwe ni familia za kiroho kama vile tulivyo kama watu wa All Saints. Na Biblia inasema ni jambo zuri na la kupendeza sana ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Huko Mwenyezi Mungu ameahidi baraka, uhai usio na mwisho. Ningependa tu kwa ufupi kuzungumzia kuhusu manufaa ya umoja katika familia. Kuna manufaa. Mwambie mwenzako kuna manufaa. Hiyo sijui ikiwa ni Kiswahili mufti, lakini ni Kiswahili kuna manufaa. Mwathani agocwo. Kuna manufaa. Wakati kuna umoja, kuna manufaa. Wakati kuna kitu fulani nataka Nairobi na niko hapa ama sitarajii kwenda Nairobi, huwa naambia mtu jifunge vizuri, uiweke kwa likana yenye inapitia Kamonde na uandike Mama Vanessa ama Mama Mwangi, alafu naandika namba. Ni hivyo.
Anasema wanakuwa ni sawa kuna duka hapo. Na wasipokuwa anasema mmoja wao aweza kukosa na malipo hiyo usikujalishe. Na hakuna kitu chochote kimeshakosa kunifikia kupitia kwao. Mimi hivyo tu. Pale kuna mwingine sasa aliuliza mwenye amekuwa akitengeneza sana t-shirts za watoto huko shule. Na huyu mama Vanessa na mama Mwangi unawatati sana hata ikiwa ni t-shirts za watoto na hood za pesa mingi. Nikasema hata ikiwa ni za milioni. Kwa sababu they are members of the family. Mandhari ya Gosho. Tuwapigie makofi. Na wanunguniki. Wakati mwingine hata wanalipa, ikiwa sijakuja kuzichukua hiyo jioni, ni lazima walipe mahali zitarara. Na hawafikiria ati tukiambia mchungaji tumelipa hii kwa sababu wametumia pesa ya kazi yao. Na pengine akose kulipa, hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo, wakati kuna umoja kwa familia, kuna manufaa. Mandhari ya Gosho. Mnafikiria hawa warembo wangekubali kuwa wanachukua vitu kwa niaba yangu, kusingekuwa na umoja? Haiwezekani. Ama mimi ningekuwa nawaambia mtu wewe weka hapo tu. Ikiwa hakuwa umoja, haiwezekani. Kuna manufaa kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kuna umoja, hakukuagi na mipaka. Kuna ile heshima unapea mtu, lakini bado hakuna mipaka. Kwa sababu huwezi ukakosa kitu ikiwa unajua kwa nyumba ya jirani chumvi utapata. Hii mambo ya estate siku hizi haisaidii sana. Sijui vile nyinyi mnaona. Mnaona kama mnasaidia kweli na umoja? Sio haisaidii. Unakosa chumvi, unaweza kulala huna chumvi. Unakula chakula yenye haina chumvi. Lakini wakati kuna umoja, vile tulikuwa tumelelewa, kuna jirani, kwa sababu kulikuwa na hiyo umoja, ungekula chakula yenye haina chumvi. Ama unapika, unaweka unga, umepima vibaya, unga inaendelea kuwa ni uji, na si ati ni uji ulikuwa unapika. Atumia liwani nikana. Unatumana kwa jirani, au unajiendea, au unatokimbia kwa sababu unataka kuendelea kukoroga ndio isikose kuiva na isishikane. Unaendelea kukoroga wewe, unatuma kina mgoni, unasema kimbia huko, waambie ngina akupe kaunga, mwambie ugali imekataa kushikana. Kwa sababu ya nini? Ya umoja. Kuna manufaa. Tuzungumze tu hii ya kawaida tu. Tuone umoja vile inatuletea furaha. Kwa hivyo unga unaenda unapata, na watoto wanapata chakula, ugali inaiva. Na uwezo kaambia mzee, kwa sababu unapika na hajaingia, pengine unajua tu hiyo masala yake ya kuingia, alafu aingie umuonyeshe ugali yenye inakaa sio uji na sio ugali ati angaasiu wote, ati unga imeisha. Kwani anakwambia kwani mtumia wa aina gani? Kwani huna akili? Hujui kupima? Kwa nini huku nunua unga na pengine ataja kupea pesa ya kwenda kununua unga nyingine? Lakini anaona wewe ndio ufanye kazi na hujui ni nini unafanya. Unakimbia kwa neighbor. Mandhari ya Gosho. Wakati tulikuwa tunaishi hapa kwa vicarage, wakati mwingine kuna wageni na sasa wanasafiri chai, sukari imeisha. Ulikuwa unaona ladies wanakimbia. Ni kupitia hiyo mlango ya nyuma, hata kageti kalikuwa kanafunguliwa katikati. Akangefungwa. Ni mwana nikana hii. Na naingia anasema sukari kwa wapi? Sukari kwa wapi? Kwa sababu sukari imeisha kwa best. Kuna ile umoja. Wakati tulihama tukienda Limuru Gardens, tulihama ikiwa ni kama kukimbizwa na kutoka kwa nyumba na Mama Joy alikuwa mjamzito, mnakumbuka.
alizaa wiki hiyo ilifuata, na alikuwa anafanya mitihani St. Paul. So kwa hiyo anakuja, anafika na mwambia, ujue kwa support tungekuwa tumetoka kile mwananga kaambia mwenye anakuja, akisema hapana haiwezekani, lakini mwenye anaingia utoke. Sasa ni kuchukua tu hii nafanya. Sasa kutandika kitanda hatungeweza. Sasa hata mimi na shida hii kitanda naelekeza wapi? Na alafu ni natandikia kitanda mwenye mjamzito. Si atisijui kutandika kitanda by the way. Hiyo mimi najua sana kabisa. Kwanza ni kutandikia kitanda wewe utaamka. Utakuwa unalala tu nasikia hii ni nzuri sana. Sisi tulikuwa tunafunza wale wa boys in high school. Wakati tulikuwa tunafunzwa, sio kama wakati wanatandika na miguu. Pana, sisi tulikuwa tunafunzwa. Sasa lakini sasa hapa ni mtu mwenye amebebana. Unashindwa tutandika aje. Sasa kitanda nimefunga, alafu naita Wangoi kuja. Hii kazi ni yako. Ingia hapa, tandikia yeye, uhakikishe uone vile merara vizuri. Na uone atapindukia wapi. Kwa sababu ya umoja. Madhani ya osho. Wakati kuna umoja, kuna manufaa. Na ndio Biblia inatuelezea ya kwamba huko Mwenyezi Mungu ameahidi baraka, uhai usio na mwisho. Ni nani hataki kubarikiwa? Ni nani hataki kupendwa? Ni nani hataki uhai usio na mwisho? Sisi sote tunataka. Sisi sote tunataka kuinuliwa. Kwa hivyo inabidi tuzingatie umoja wa familia. Mwambie mwenzako, hebu tuzingatie umoja wa familia. Katika familia yenye iko na umoja, kuna hiyo support, emotional support. Kuna support. Unachoka, lakini unangojea tu masaa ya kazi ishe uende nyumbani kupumzika na kurelax. Umekaa Murang'a the whole week. Unajiuliza weekend itakuja lini? Niende kupumzika, at least mzee wako kwa hapo ananiongelesha, ananipigia story, ama pengine anaona football, lakini uko karibu na yeye. Tukongina. You know? Kwa nini? Kwa sababu kuna umoja. Lakini kuna wengine, emotional support, very important. Kuna wengine ili masaa za kazi zikifika ni lazima aanze kujipea shughuli. Sijui kuna Sabea naenda kuona, tuende Ndeya, na ndio ni vizuri kwenda kuona Sabea kuona kaplot. Lakini mnaona plot mpaka usiku mpaka kesho. Kama 1. Unajua saa 7 ya usiku imekuwa ni kesho. Ndio nataka kwenda nyumbani, ukute kila mtu amelala. Kwa sababu hakuna umoja. Kukifika ulikuwa umeenda, najua ulikuwa kwa papo gani, ulikuwa na kina nani? Mimi najua tu ni kina nani. Na pengine umeenda umekaa. Kuna wazee huenda anakaa paka kuona kake. Wake up. Come on. Pole tu. Anakaa saa moja, saa mbili. Wake up. Come on. Hakuna msichana karibu na yeye by the way. Lakini hataki kwenda wapi? Kwa sababu hakuna amani. Familia yenye iko na umoja, iwe ni sisi kama kanisa, iwe ni familia zile Mungu ametupea, kuna kuwaga na amani. Na hiyo amani ndio huwa tunastahili kuzingatia. Na ndivyo Biblia inatuelezea, tutakuja kusoma hiyo baadaye. Kwa hivyo unataka kwenda nyumbani, lakini wengine hawataki kwenda. Wamama wanaenda chama from Monday mpaka Sunday. Kila siku kuna group anaenda, na tunaweza kukuta hakuna group ameenda. Hana wakati wa kukaa nyumbani. Hutamkuta
Ameenda wapi? Grupu. Sababu hakuna umoja uko nyumbani. Unaenda kazi, sitaki kusema wakati mwingine nachelewaga sana hapa kwa sababu hakuna umoja, hakuna amani nyumbani, hapana. Nachelewaga nikiwa natumia wifi wakati na kwa sababu wakati mwingine hata nikawa kuna wakati mama Kandabi aliambia mmoja after the choir akasema ambia mchungaji aende nyumbani. Anafanya mmoja akamwambia hakuna mkutano na nani. Nilikuwa nashangaa nifanye nini? Unakaa. Kazi inakuwa nyingi, masaa hiyo ingine. Kwa sababu hakuna emotional support nyumbani. Ukienda ni makelele. Ukienda ni kuulizwa maswali. Ukienda sijui nini. Jambo la pili linatufanya tuzingatie umoja wa familia ni ya kwamba mahali kuna umoja kwa familia huwa kunakuwa na stability. Familia inasimama timamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Familia inasimama timamu. Watu wanakuja pamoja, wanajadiliana. Wote nilituambia ni yeye ndiye alijadiliana Mama Nyambura, wakaona ni vizuri wakatoa project kawa number 1 kwa familia, ni kwa familia ama ni kwa clan yote. Kununua plot. Ameandika history kwa sababu kuna stability kwa familia yake. Praise the Lord. Muulize mwenzako, je, kuna umoja kwa familia yako? Muulize tu. Sio lazima kujibu. Umefanya ka investment kidogo lakini hutaki Mama Nyambura ajue. Siniwaambia kuna mchungaji kabla sijaoa niliwaambia I shared my testimony here. Alikuja akaniambia usifanye makosa ya kuambia bibi yako akaunti yako na pesa unakuwa kwa akaunti yako. Don't make that mistake. Na alikuwa ni mchungaji. Tukasema kwa nini? Wanawake umwambie ati akaunti yako angawote na awe na access. Nikasema sasa itakuwa namna gani? I did the opposite. Hata Joa grow up alikuwa anajua kadi iko hapo. Mr. Ukiangalia tu hapa kwa mifuko ni matishi, sio kadi za bank. Iko hapo na anajua pin. Na akisema wakati alikuwa anataka kwenda shopping tu kadi iko hapo, ikiwa kuna pesa iko, ikiwa hakuna. Anaenda, ikiwa iko anatoa yenye anahitaji. Moja. Kwa hivyo huenda ikawa sisi sote tuko pamoja tunatumikia Bwana, watu wa altar na kwaya, lakini hatuna umoja. Inawezekana muwe nyinyi nyote mko kwa sehemu moja lakini hakuna umoja. Inawezekana muwe kwa present worship lakini hakuna umoja. Tujiulize basi sisi wenyewe, mimi nijiulize na wewe ujiulize, contribution yako kwa hii umoja katika familia. Bishop aliona, Mungu akamuongelesha, ona ni muhimu sana, na kweli ni muhimu sana, kwa sababu kutakuwa na hiyo stability. Watu wataongea, watu watasaidiana, watu watainuana, na Mungu naye hapo ni Biblia inatuambia Mungu ameahidi baraka, uhai usio na mwisho. Haleluya. Jambo la tatu, katika familia mahali kuna umoja, sijui nitaisema aje, kuna
sense of belonging, yani unajisikia hapo ndipo kwako. That is where you belong. Unajisikia kwamba wewe ni mwenyeji. Nobody can tunya you. Kwa sababu kuna umoja. Nilikuwa napeana mfano. Mnakumbuka ikiwa baba yako amechelewa kukuja, alafu wewe umekula, unangojea, wengine hata wanaenda kula nasema mbona ulani, nangojea tati hajakuja ndio nimfungulie mlango. Lakini si ati mfungulie mlango ili biba kiamka kumpea chakula na wewe umekaa hapo tu unamuuliza tati siku ilikuwa aje leo. Lakini si ati tati sana uko na haja na yeye, unategea nini akubakishie. Kwanza ikiwa pengine ni chakula kitamu imepikwa, nikina nani walikuwa wakingojea? Mimi ni mmoja wao. Hata ni lazima wewe huyu ufanye hivyo. Unangojea ili uone ikiwa kuna kitu atakubakishia, kwa sababu ni baba yako. Mother ni abosho. Nobody can tunya you. Unajisikia tu. Je, kanisa yetu iko namna hiyo? Ati unaweza kukimbilia mwalimu, umwambie mwalimu ndilikana leo wewe na kanyamu, anawa kwambie nakwenda leo, na anaanza kwambia sasa mimi haki najisikia tu, hata kiwa ni kanusu taninunulia, nasikia sasa mate ya kukula ni moja. Alafu mwalimu sasa, kwa sababu kuna umoja, hutajifungia, utaenda umwambie the way you are feeling, kwa sababu we belong together. Bwana sifiwe sana. Na kuna neno nzuri, basi mtu atakuongelesha neno nzuri, na ndivyo Biblia inasema. Methali 15 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: kujibu kwa upole hutuliza hasira, lakini neno kali huchochea hasira. Kujibu kwa upole, yani kuongea ile gentle answer, gentle words turns away wrath, but harsh words stirs anger. Mahali kuna umoja, unaongeleshwa, unakutana na walimu, anakusalimia atakiwa na smile, hata kabla hujasmile she has already given you a smile. You know, tuzingatie umoja katika familia zetu. Mwambie mwenzako tuzingatie umoja katika familia zetu. Tuzingatie, mwambie hata ikiwa hataki kusikia, tuzingatie umoja katika familia zetu, kwa sababu kuna nini? Kuna manufaa. Nataka kumalizia kwa haya. Kuna manufaa. Tuzingatie umoja katika familia zetu, kwa sababu kuna manufaa. Mahali kuna umoja kwa familia, huwa wanatafuta mbinu za kusolve problems, kusolve conflict. Wanatafuta mbinu, kwa sababu hawataki kukosana na hawataki ijulikane kwengine, kwa sababu kuna vile watu wanawajua na kuna vile wako. Ikiwa nakumbuka kitambo tukiwa hapa, sikumbuki ni nini tulikuwa tumedisagree na Peter na Pius. Alafu nikamwambia mmoja, niwaambie kitu moja, my friend. Moses anasemaga tukisema my friend ujue umedhuka. Sasa niambia my friend, hata mfanye namna gani, tutaendelea kupendana na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Kila wakati tunakumbuka nilikwambia tutaendelea kufanya kazi pamoja. Ni lazima mahali kuna umoja, ni lazima kuwe na njia ya kutafuta suluhu ya mambo yote, kwa sababu hakuna kitu hakiwezekani mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuzingatie umoja, kwa sababu kuna nini? Kuna manufaa. Iwe ni kwa familia yako, iwe ni kwa cell group, iwe ni hapa kwa kanisa letu, tuzingatie
umoja, ili unapigia mtu kumjulia hali. Unapigia mtu na mbona umekaa sana, sikuoni, umehamia kanisa gani? Kwambia sijahama, ni vile tu kulikuwa na jambo fulani ama nini. Kwa nini? Kwa sababu tuko na umoja kama familia ya All Saints. Na ukiambia mtu hata mkijoka na yeye hataona kama unamuingilia, kwa sababu anajua ile kitu anajua unampenda. Lakini kuna wengine ukijoka tu hivi kidogo, hizi nafsi zinaanza kusimama hivi. Na si ati uko na ubaya. Kwa sababu ni vile mko pamoja. Misho inapomalizia, ndugu zangu, kama vile President Uhuru alikuwa anasema, hivi ndivyo Biblia inasema. Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wa 12. Nyinyi ni watu wake Mungu. Yeye aliwapenda na kuwateua. Kwa hiyo basi, vaeni moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Sana sana mstari wa 13. Vumilianeni na kusameheana iwapo mmoja wenu analo jambo lolote dhidi ya mwenzake. Madhani ya Gosho. Vumilianeni katika umoja wa familia. Ikiwa nimekukosea kama ngao ama mchungaji wako katika familia ya All Saints, nisamehe na uniambie ulinikosea hapa na pale. Ikiwa umenikosea vile, jambo la kusameheana ndilo litazingatia umoja katika familia. Iwe ni familia ile Mungu ametupea, iwe ni familia yetu ya kiroho. Vumilianeni. Na mwisho akasema hivi Paulo, zaidi ya hayo yote zingatieni upendo, kwani upendo huunganisha kila kitu katika umoja ulio kamili. Zingatieni upendo. Manake upendo ndiye huunganisha kila kitu, ndipo umoja itapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi langu ni hili tu, kila mmoja wetu ajiulize, je, mimi ni mtu wa kuzingatia umoja katika familia yangu, katika familia ya All Saints? Ni jambo lipi sijafanya na ningekuwa nimefanya ninapoendelea kuzingatia umoja? Manake kuna manufaa. Kwa hiyo tusipitwe na hizi baraka Mwenyezi Mungu anaahidi wale ambao wanakaa pamoja wakiwa wanapendana. Tusiwe watu wa kuenda kukana huko, bali tuje hekaluni mwa Mwenyezi Mungu. Tuende nyumbani. Tusiwe watu wa kujipea shughuli wakati mikutano fulani kama cell groups, ni kama cell groups zote 3 isipokuwa ya 4 wako na fellowship leo. Tusiwe watu wa kujipea shughuli wakati fellowship zimeitishwa. Tunasema fellowship yetu ya 1 2 3 na ho ni siku ya leo, alafu watu wanajipea shughuli. Tuzingatie umoja. Tuwe ni watu wa kwenda kuwa pamoja na wengine, kwa sababu kuna manufaa. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante sana mchungaji, ubarikiwe sana kwa ajili ya kutumbusha na kukumbusha majukumu ambayo tunafaa kuzingatia katika ushirika wa familia zetu. Nilitoroka nagetha zoeana mwale wa kwenda swikirwo rwimbo rwosha Ngai ngorekenete. Amen.
Ngai wetu wa hinya wothe nitugukiriria kwambania ritwa riaku na gukugoca na gukumia mahinda mari mothe ndote mweke wa uka nyumba-ini yaku muthamaki. Thank you tondu irio ciano ni ndungata ciaku ni muhothe wa kwiyendera. Thank you Mwathani tondu iria nyingi matigwo nacio Jehova ro marathimira makiruta na magitungatwo nicio riu ningi wira wa moko ma muthamaki mwega maria mothe marutagwo Ngai mwega ni ndungata ciaku nigetha metungate muturire Mwathani umahe favor yaku kigongona kia mana gia gutana cici Mwathani twaciana gwaku Ngai na twaciamurira wira waku thiini wa ritwa ria Ngai ithe kimuri na giro muthenya. Tumukumie Yesu Kristo. Mwathani arogocwo. Amen. Mugure warega kugeithika niki? Mwathani akumio. Ndĩrenda kũmwĩra mwĩkaribu toguo tũkwĩrĩtwo nĩ mũtungatĩri witũ Reverend Campbell na nĩtũkenaga mũno rĩrĩa mũkĩte nĩgetha tũgathoma twĩ hamwe. Mũngĩaga gũka tũtiũĩ tũngĩtongoria ona tũtiũĩ kũrĩa tũngĩgĩthiĩ no nĩ thengiũ nĩ tondũ Ngai nĩamũheire kamweke ga gũka ona kurĩte na twĩranaga na ithe wa Kanjabi kanitha ũkagwo niene nginya ona rĩrĩa kũrũira. Koguo inyuĩ ene kanitha ũyũ tondũ mũkire ona gũkiuraga. Ngai witũ amũrathime. Nĩ tũrĩ na renewal of registration. Nĩ tũrenda gwĩtara rĩngĩ na ũhoro ũcio ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa cell groups na nĩ tũrĩ na kandi twaheirwo. Koguo kandi ici nĩ tũkwanĩrĩrwo rĩu rĩrĩa tũgũcicokia nĩgetha tũhote kũmenya tũrĩ members aigana. Koguo okorwo wĩ gũkũ na ndũrĩ na kandi ĩyo wĩtĩkĩre kuoya kandi nĩgetha wĩmenye na nĩgetha tũkamenya we wĩ ũ na wĩ waha na wĩkaga atĩa na wĩ wa cell ĩrĩkũ. Maũndũ macio nĩmo marathiĩ na mbere thĩinĩ wa cell groups. Koguo cell group number 1 muthenya wa ũmũthĩ kana itũra rĩa mbere ũmũthĩ rĩgũcemania kwa nyina wa mũhu kana Mrs. Kagoya na kwa mũhu. Gĩtũmi kĩa cell 1 gũcemania kwa Mrs. Kagoya nĩ tondũ wa mũhu nĩ mũĩ akoretwo mũrwaru nake mwarĩ wa gacũcũ gake nĩ kerĩgĩte gũkorwo ge karwaru. Koguo cell number 1 magĩciria nĩ wega gũthiĩ mũciĩ ũcio
nigetha mathiĩ makanyitana nao na kũmatwarĩra mahoya. Cell number 2 na nĩyo ĩtagwo Makedonia, nao maracemania mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa hall. Gwĩ kanyamũ ga gũikia kanua. Makedonia nĩ kĩĩ we tiga. Nĩtũkũrora ũhoro ũcio no mwaka menye nĩ kĩĩ mũrarĩa ũmũthĩ. Cell number 3 na inyuĩ mũgũcemania kũrĩa boardroom na nĩ mũĩ ũrĩa mwĩkaga na kwĩna maũndũ tũreka nĩ tondũ wa mũthenya wa kiumia kĩa mweri 5 Mei nĩguo tũgakorwo na Thanksgiving service ya families citũ ũtũrĩa twĩkaga. Koguo nĩ tũrorio cell number 1 mbere ya magakorwo na folk song, cell number 2 magakorwo na song not a hymn, nayo number cell 3 nĩ magakorwo na hymn no a song not a hymn, nayo cell number 4 nĩyo magakorwo na skit hĩndĩ ĩyo. Koguo mũkĩharĩrie kũu o mũndũ wothe ena ũndũ wa gwĩka. Twarĩkia kiumia kĩa mweri 5 hĩndĩ ĩyo ya Thanksgiving service, naguo mweri 19 nĩguo tũgakorwo na Sunday itũ ya DMA. Na Sunday ya DMA nĩyo kanitha, tondũ gũtangĩrĩ DMA gũtingĩrĩ kanitha. Koguo ũguo wĩiguaga gũka gũkũ ũkaigua wega rĩrĩa woka gũkũ nĩ wĩra warutirwo nĩ andũ arĩa metĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa DMA. Missionaries nĩo marehire ũhoro ũyũ mwega. Koguo ũmiceni no ũrathiĩ na mbere, na we wĩ mũmemba wa kanitha wĩ mũmiceni ũkamĩkaga sure nĩ wera mũndũ ũhoro ũyũ wa Ngai kũũtambia. Koguo mweri 19 nĩguo tũhetwo nĩ diocese nĩguo tũkarogota indo iria ithiaga gwaka makanitha na kũu kũrĩa gũtarĩ makanitha mega ta itũra rĩrĩ tũratwarire Pius. Mũngĩona Pius rĩu no ahote kũmwĩra wega mũno ũhoro wa ũmiceni tondũ ekũu ũmiceni-inĩ. Koguo mbeca ici tũrutaga nĩ cithiaga kũu kũrĩkĩrĩria makanitha macio na gwĩka maũndũ ma ũtwarithia wa diocese ĩno na mbere. Koguo mweri 19 mũndũ wothe nĩ mũmemba wa DMA. Koguo mwĩtĩkĩre mũgoka na mũkena indo cianyu nĩgetha tũkahota kũruta wĩra ũcio wega. Nĩ tũthiĩte tũkĩũranagia ũhoro wa nĩ gũkoretwo na ũhoro wa marathon na andũ makerwo marĩjĩte na Evangelist Michael kana Danson. Evangelist Michael he mũndũ ũkĩte wa gũteng'era no ũmwe tu, rĩu tũkĩmũhoere rĩu tondũ ithuĩ tũtiũhota gũgĩteng'era, tondũ rĩu ahotana-rĩ akaneo mirioni ĩno ĩmwe na ithuĩ twacokana haha na ithe wa Kanjabirĩ tũtare ta ithia 100,000 rĩu tũikie harĩa tũikagia. Mwathani arogocwo. So mwĩtĩkĩre gũkĩmũhoera tondũ wĩra wa athuri a kanitha nĩ gũtara indo. Twatonya na haha aheo mirioni ĩyo ĩmwe 100,000 cigakorwo citũ ciĩ gĩcunjĩ gĩa 10 nake Ngai athiĩ na mbere kũgocwo. Mwathani akumie. Rĩu kĩrĩkĩrĩria ndiĩ kana mũkĩũĩ nĩ ndĩragĩthiĩte nja wa bũrũri nĩ mũĩ mũtiũĩ. Mwathani arogocwo. Niĩ ndikũhana Reverend Campbell. Reverend Campbell nĩ arathiĩte nja ya bũrũri na ndanamwĩra, no niĩ nĩ ndĩrathiĩte nja ya bũrũri na nĩ ndĩracokia ngatho mũno tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũthiĩ nja ya kĩ. Ndĩraigua ũrĩa andũ maiguaga rĩu kana nĩ wendeka niĩ nĩ ndĩrathiĩte kĩ ya bũrũri na ndĩrathiĩ bũrũri wa Tanzania na rĩu wenda thĩinĩ wa Kanjabirĩ ndũrĩ wagĩthiĩ bũrũri wa Tanzania kwa ũhiki na ũhiki ũcio wĩkagwo ũtukũ. Koguo nĩ twakenire mũno na andũ arĩa twarĩ nao ũhiki ũcio wa ũtukũ, na warĩ ũhiki mwega na niĩ nĩ ndakeneire ũhoro ũcio tondũ rĩu nĩ mwarĩkia maũndũ mothe. Rĩu ũgĩgĩthiĩ mwarĩkia kũhikithania andũ acio rĩu mũgũgĩthiĩ kinya evening cigagĩtukanio ciothe hamwe. Koguo gũtirĩ rĩu kũinũka, rĩu nĩ kũrĩkio ũhiki kinya hakuhĩ thaa 6 cia ũtukũ na nĩ ũhoro warĩ mwega. Na ndĩmwĩre andũ a Osins, andũ acio nĩ makenirio mũno nĩ wendo wanyu, arĩa mwatũtũmĩte tũthiĩ tũkamũrepresent.
Wanjikũ nĩ agĩrĩire na mũciĩ na akĩthiĩ kũndũ kũrĩa andũ mendete Ngai na andũ mahoyaga Ngai. Arĩa matũhoeire, andũ amwe matiatũhoeire no nĩ kũrĩ matũnyitĩrĩire na njĩra ya ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Na rĩu kũngĩkaga nĩ tũigire twĩna airĩtu gũkũ, ũguo no tũgĩe na mohiki maingĩ ma gũthiaga nja ya bũrũri. Koguo Ngai witũ amũrathime. Wewe kama ulikuwa wapi? Mahali ulikuwa, lakini hukusema mimi nimesema mbele yako sababu Mungu ni mwema. Ala watu nitereze, ala watu radhimira na ile shia. May God bless you. Na wachukulia kelele mono na nimego kanile na mashoki gani. Na kitu moja walifanya ya maana sana. After the wedding, the same day on a Sunday, they came to give thanks. Magedi nyumba ile hapa. Hiyo mali kia kushokia gado sana. Kaya kimaranimira rwero magedi na mashimaki na nikaundukega gagwitira wana wathi handu ugathoma kaundukega ugokokera andu. Koguo anakera me guku na ithu no mwike ũhiki wa hwaĩ-inĩ thaa 8 twikire no rosi korwo ni mwega. May God bless you. Thank you so much. Sunday will be a joint service, I guess. Saa 3:30. Kwa hivyo mutikanashererwo, please mutikanashererwo. Tugakorwo na gĩthomo gĩa thaa 3:30 mũgetikire gũka inyuothe hamwe na family cianyu nĩgetha tũhoerwo na tũhunjĩrio na twĩke maũndũ ũrĩa twĩkaga twĩ hamwe. Thank you. Thank you so much. Asante sana Pose Warden. Huwa tunasema sasa ni nani Pose Warden mwingine hata tunaweza kuchagua. Hakuna. Mwenye anajua kila mtu na anajua mambo yako iko hivi na hivi. Na tunashukuru sana. Asante sana Baba Caleb kwa kazi nzuri unayofanya. Nashukuru sana kwa maombi mlituombea. Tulikuwa tumepeleka Dubai na shule tukakwama. Maji ikajaa kila mahali, ikajaa airport kutoka kwa mvua yenye wanajitengenezeaga. Sasa ikawa ni mingi, ikawa sasa tulikuwa tukuje Tuesday tukarudi Thursday, lakini hapo sasa tunalala kwa viti, kwa bench na kwa floor kwa airport. Lakini maombi ikawa imetuwezesha kukuja, lakini hatukuja pamoja. Kuna grupu ya kwanza tulikuja tukaja tukiwa wachache. Nilikuwa naambia wewe kama alikuwa na test waone kama ndege itafika ama ikiwa haitafika wenye watakufa wasiwe ni wengi sana. Sasa mimi nilikuwa kwa hao sasa, lakini unajua hatukuambiwa, tulikuwa tu ukipata unaingia alafu na ngojea wengine na wamemalizwa, umewaacha wakiwa wamemalizwa kuwa clear, mnakaa mlango hajifungu ya ndege, watu hawaingii na ndege haijaguruma. Lakini wao watu waliuliza tukaambia ndege hata kuguruma kitambo, hata mlango haiwezi kaendelea atikuwa ati hivyo, lakini nikamwambia ni uongo walidanganywa. Sisi tukaona hapa tumetengenezwa kuwa waone ikiwa utatoka Dubai ifike Nairobi, ikiwa haitafika hao wenye watakufa watakuwa compensated, hawatakuwa wengi. Kwa hiyo kampuni haitaenda hasara. Na kila mtu alikuwa anafikiria hivyo. Unajua hiyo unafikiria unajua usemi kwa sababu hata mwenye mmekaa na yeye pengine ni mzungu ama mjui ni nani ama hakuna mtu. Sasa kwa haiko imejaa ilikuwa nusu ya watu. Sasa unajiambia tu wewe unasema Ngai ndiye kana mwadhani. Na unaanza kutubu dhambi zote ili kesi. Ili kesi unaanza kutubu dhambi zote just ili kesi. Sasa kufika huku Nairobi sasa tunaona wewe ulionaje hii tumekuja na ndege linusu. Haya kwani uone tulikuwa tumeyoka ndio waone ikiwa tutafika kama tutakufa ndio wasilipe watu wengi, lakini naye Mungu ni nani? Madhani ya Joshua. Tukafika salama na wengine nao sasa ilibidi ati riot huko kwa airport walikuwa wanaona wanashughulikia wenye wanaenda ng'ambo hizo zingine, wenye wanakuja Afrika sana sana Nairobi hawashughulikii kutafutiwa ndege. But we thank God all in all. Tulikuwa tumepelekwa na shule na kwa kufanya vizuri. Kwa hivyo next time tutaenda wapi? Basi tunaanza kufikiria kwa sababu next time tutapitisha ile tunataka kupata ndio tupeleke kwingine zaidi. Mtakweka kwa mfuko. Madhani ya Joshua. Thank you so much for your prayers. Of course people knew kwa sababu mhojiari wajulisha na mkatuombea. Kuna wenye walikuwa wanafuata kwa social media
na of course mkijua mmoja wenu wako huko, ni lazima muingie kwa maombi definitely. Hata kiwa upendi kuomba, nasikia gai mother tilikananga for tukateri wito, you know, even that one is enough and you don't take it for granted. May the Lord bless you in a very special way. Asante sana. Tusimame basi. Baba, tunalisifu jina lako na tunakushukuru. Unaendelea Yesu Kristo kutufunza kuhusu kuzingatia umoja katika familia zetu. Zile umetupea kama wazazi na watoto, na vile vile familia za kiroho kama sisi familia ya All Saints. We live as a church kama familia Bwana. Kwa hivyo Yesu Kristo tunakuomba kila mmoja wetu akaweze kujihusisha na kuwa mtu ambaye anafaa katika familia hii, iwe ni familia za cell groups, iwe ni familia ya All Saints kwa jumla, ama familia zetu Bwana, ili Baba Mwenyezi Mungu umoja ambao unataka kaweze kuonekana, kwa sababu kuna manufaa kutokana na umoja katika familia. Endelea Yesu Kristo kutuongoza na kutuonekania, unapoendelea kuongoza askofu wetu ambaye anaendelea kutuongoza, kutuonyesha thimu hizi Bwana umempea ili zikaweze kutuongoza. Hakika tunaona ya kwamba uko na lengo kwa kila mmoja wetu na hakuna yoyote ataachwa nyuma. Tuinue na utuamshe tukaweze kutembea vile unavyotaka, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka yake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi sasa na hata milele. Mungu awabariki zaidi. Rwimbo rwa kuma 474 Mwathani wakwa ni Ebeneza.